أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah bersamaan dengan 24 Desember 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muadzin Al-Ustadz Ahmad Rahman Hanif SPD, dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz, serta dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dr. Andas Haji Syarifuddin Yaakob MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم
من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ
وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah kita dapat sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita telah berada di hari yang ke-4 ya, bulan Rajab kalau menurut Nahdlatul Ulama. Tapi kalau menurut kalender yang dibikin oleh Kementerian Agama ini, Rajab itu hari Ahad, Sabtu malam maghrib ya. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama itu Minggu malam, jadi hari Senin. Dan Rajab ini salah satu dari bulan-bulan haram. Dalam surah At-Taubah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jumlah hitungan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya bulan haram. Bulan haram ini dirinci oleh Rasulullah SAW, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Puasa 1 hari saja di bulan-bulan haram ini menurut Rasulullah SAW setara dengan 30 hari puasa di bulan-bulan lain selain Ramadan. Kalau puasa Ramadan 1 hari setara dengan 30 hari puasa di bulan-bulan haram. 30 kali 30 kalau puasa Ramadan itu. Nah, lalu di hari Kamis pertama bulan Rajab ini dianjurkan puasa oleh Rasulullah SAW, dan pada malamnya melakukan sholat sunat 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaannya sesudah Al-Fatihah itu inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas 12 kali setiap rakaat itu. Jadi 6 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu setelah 12 rakaat salam itu duduk dalam posisi iftiras, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 70 kali. Allahumma shalli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 70 kali.
Sesudah bersolawat 70 kali itu lalu sujud. Di luar sholat ini sujudnya itu ya. Dalam sujud itu membaca 70 kali subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh 70 kali. Setelah sujud dan membaca subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh 70 kali itu duduk kembali dalam posisi iftiras. Iftiras itu duduk antara dua sujud ya. Posisinya telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Lalu dalam posisi duduk iftiras itu membaca 70 kali pula Rabbi firli warham watajawaz amma ta'lam innaka antal auzul akram. Rabbi firli warham watajawaz amma ta'lam innaka antal auzul akram. 70 kali. Ya. Nah, lalu setelah duduk iftiras membaca 70 kali Rabbi firli warham watajawaz amma ta'lam innaka antal auzul akram ini sujud lagi dengan membaca seperti sujud pertama sesudah sholat tadi, subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh 70 kali. Sudah itu berdoalah dalam sujud itu. Apa yang dihajatkan berdoalah. Saya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan tidaklah seseorang yang berpuasa hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian pada malamnya, Kamis malam Jumat, antara maghrib dan isya, mengerjakan sholat 12 rakaat. Pada tiap-tiap 2 rakaat 1 salam, dan tiap-tiap rakaat membaca surah Al-Fatihah 1 kali, Inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali, dan Qul huwallahu ahad 12 kali. Dan apabila selesai sholat itu, maka mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali yang tadi itu Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang melakukan sholat ini malam Jumat pertama di bulan Rajab melainkan Allah mengampuni segala dosanya walaupun seumpama buih di lautan dan sejumlah pasir di pantai, sejumlah bukit dan sejumlah daun kayu, dan diberi syafaat pada hari kiamat 700 ahli bait, yakni dari isi rumahnya daripada seseorang yang diwajibkan masuk neraka. Imam Ghazali menyatakan bahwa sholat ini sunat mengerjakannya dan sholat ini terus menerus dilakukan oleh ahli Baitul Maqdis tanpa dengan mudah mereka menghentikannya. Ini sumbernya dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Sairus Salikin, Darussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Juz pertama, cetakan pertama, Januari 2010, halaman 256 sampai 258. Jadi dapat diyakini kebenarannya sholat ini ya. Nah kalau tadi setelah diampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, banyak pasir di pantai, dapat diberi syafaat pada hari kiamat 700 ahli bait, yakni dari isi rumahnya yang seseorang diwajibkan masuk neraka. Siapa yang diwajibkan masuk neraka ini? Dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwa fadlul kabir. Artinya kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsi, maka sebagian dari mereka itu zalim terhadap diri mereka sendiri. Minhum muqtasid, dan sebagian dari mereka itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan sebagian dari mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ini dengan izin Allah. Dzalika huwa fadlul kabir, itulah yang paling besar dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah pertanyaannya siapa yang zalimul nafsi ini? Ketika Jibril alaihissalam berkunjung kepada Rasulullah SAW, tapi penampilannya tidak ceria, tidak gembira. Sehingga Rasulullah SAW heran, lalu bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kenapa kehadiranmu kali ini tidak ceria seperti biasanya? Jawab Jibril alaihissalam, tidak pantas bergembira yang mengetahui betapa dahsyatnya siksa neraka. Kehadiranku kali ini, kata Jibril alaihissalam, berbarengan dengan perintah Allah menyulut api neraka. Disulut 1000 tahun menjadi merah, disulut 1000 tahun lagi menjadi putih, dan disulut 1000 tahun lagi menjadi hitam, dan terus dinyalakan tidak henti-hentinya. Kalau bocor selubang jarum saja ke muka bumi ini, hancur lebur 7 lapis bumi ini, kata Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam menjelaskan neraka itu ada 7 tingkatan. Di tingkat paling bawah itu penghuninya Fir'aun dengan orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di lantai paling bawah dari api neraka. Yang lantai 2, pintu ketiga, keempat, kelima, keenam dijelaskan oleh Jibril alaihissalam penghuninya, tapi yang ketujuh tidak. Lalu Rasulullah SAW heran lagi, wahai Jibril, kenapa yang ketujuh tidak kau sebutkan? Apa itu untuk umatku? Iya, kata Jibril, untuk umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Inilah yang wajib masuk neraka itu. Ya, pingsan Rasulullah SAW mendengar umatnya ada yang masuk neraka. Lalu kepala Rasulullah SAW dipangku oleh Jibril alaihissalam. Setelah siuman, Rasulullah menangis, termasuk Jibril pun ikut menangis. Lalu 3 hari 3 malam Rasul menangis terus menerus. Abu Bakar As-Siddiq mengetuk pintu, tidak dibukai Rasul. Umar bin Khattab mengetuk pintu, tidak dibukai Rasul. Salman Al-Farisi mengetuk pintu, tidak dibukai Rasul. Lalu Salman Al-Farisi menemui Siti Fatimah, mengajak Siti Fatimah mengetuk pintu, mendengar suara Siti Fatimah, anak kandung beliau, dibuka oleh Rasulullah SAW pintu. Masih dalam kondisi menangis. Sehingga Siti Fatimah terheran, kenapa ayah menangis? Jelaskan Rasul, ada umatku yang masuk neraka. Tapi kata Jibril, wahai Muhammad, telah engkau diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu dikeluarkan dari neraka, disuruh mandi di sungai Nahrul Hayawan, diberi pakaian dari surga, tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka jahanam. Nah, ketika itulah orang-orang kafir itu bergumam, rubbama yawadul ladzina kafaru nahnu muslimun. Coba kita dulu muslim kayak mereka ini. Saya kita tidak kekal di neraka ini. Penyesalan yang sudah terlambat. Gitu ya. Nah, jadi yang wajib masuk neraka ini zalimul nafsi ini. Berdosa besar mati sebelum bertobat. Kenapa? Artinya sholatnya tidak berfungsi. Ya, sebagai muslim kan sholat juga, tapi kadang-kadang sholat fardu pun dia tinggalkan. Makanya sholatnya tidak berfungsi. Padahal dalam surah Al-Ankabut itu, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kalau sholat, sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, sholat yang hatinya ingat kepada Allah itu yang besar nilainya dalam pandangan Allah. Nah, ini zalimul nafsi. Kalau tadi muktasid ini pertengahan. Jadi muktasid ini sudah memperbanyak sujud. Kan kata Rasulullah SAW, ketika seorang pelayan Rasul memohon kepada Rasul, ya Rasul tolong doakan aku
agar aku ini bukan melayanimu di dunia ini saja, tapi aku ingin melayanimu di surga. Apa jawab Rasul? Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, fa aksiru doa. Perbanyaklah berdoa ketika sujud itu. Makanya Rasul mengajari para sahabat dalam sujud itu setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, doa yang diajarkan Rasul, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ini saya diampuni Allah. Nah yang tadi yang wajib masuk neraka tadi, zalimun li nafsi, berdosa besar mati sebelum bertaubat. Nah, ini muktasid ini dalam sujud lah minta ampun, bertobat. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Saya diampuni Allah. Doa yang kedua diajarkan Rasul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, bersyukur pada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Zikir itu kan tadi dituntut dalam sholat itu ingat. Aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala zikrullahi akbar. Kalau sholat, sungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wala zikrullahi akbar. Sholat yang hatinya zikir, ingat kepada Allah, itu yang besar nilainya dalam pandangan Allah. Nah, ingat kepada Allah dalam sholat ini, minta tolong kepada Allah. Ini doa yang diajarkan Rasul. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, minta tolong kepada Allah, agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau, bersyukur pada Engkau. Bersyukur ini ada 2 pemahaman. Pertama, yatasarrafu min nikmatillahi ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah itu pada jalan yang baik. Apa nikmat Allah kepada kita ini? Allah lengkapi kita ini dengan 7 anggota tubuh. Lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki. Untuk apa? Untuk beramal. Karena tugas pokok kita beramal. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, paling baik amalnya. Amal itu apa tuh? Harakatul jasad wal qulub. Gerakan anggota badan dan hati itu amal. Tapi kapan dia bernilai ibadah? Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman dengan syariat yang baik, itu berpahala, nilainya ibadah. Tidak kita gunakan zikir, membaca Al-Quran, menasehati orang, itu berpahala, nilainya ibadah. Tapi kalau lidah kita gunakan untuk mencaci, membuka aib orang, tumpah serapah, itu berdosa, nilainya maksiat. Nah, bersyukur di sini menggunakan nikmat karunia Allah itu pada jalan yang baik. Jalan yang baik itu syariat. Jadi berpedoman dengan syariat. Karena itu syariat ini dipelajari, ya, supaya beramal itu dengan ilmu. Karena wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Jadi gitu. Syukur kedua artinya banyak melakukan sholat-sholat sunat. Karena ketika Ibunda Siti Aisyah menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, engkau ini sudah bersih dari dosa, maksum. Tapi kenapa engkau masih saja banyak melakukan sholat-sholat sunat sehingga bengkak kakimu? Apa jawab Rasul?
Apala uhibbu anakuna abdan sakuro, tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Oh, artinya tanda syukur itu banyak melakukan yang sunat-sunat. Nah, muktasid yang pertengahan ini sudah memperbanyak sholat-sholat sunat. Qobliyah, ba'diyah, memperbanyak sujud. Kalau secara umum sujud kita ini cuma 34 kali sehari semalam. 17 rakaat. Ya, maghrib 3, isya 4 dan seterusnya. 1 rakaat 2 kali sujud. 17 rakaat 34 kali sujud. Itu minimal. Tapi muktasid ini sudah mulai menambah. Qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Nah, muktasid ini baru pertengahan, ngambil yang muakkad saja. Qobliyah zuhur 2 rakaat jadilah. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, padahal 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Nah, muktasid ini ngambil yang muakkad saja, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah, diborongnya. Kenapa? Karena mereka paham hikmah dan sanksi dari apa yang diperintahkan Allah. Apa hikmah 4 rakaat itu? Kata Rasul, man sholat 4 rakaatin ba'da zawal. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari. Waktu zuhur, artinya qobliyah. 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukunya, bagus sujudnya, sholat bersamanya 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam. Subhanallah. Jadi kalau dibantu malaikat memohonkan ampun orang yang sholat 4 rakaat qobliyah zuhur itu, terkabul tidak kira-kira? Kabul. Itu ini yang belum tentu kabul itu. Ya. Kalau berdoa, amin ya Allah. Ngangkat tangan lagi malas. Mestinya amin, amin. Ini amin ya Allah. Artinya nak dikabulkan payu tidak sudah ya Allah. Nah, 70.000 malaikat memohonkan ampun. Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. No. Makanya sabiqum bil khairati biiznillah, sayang meninggalkannya. 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Karena paham. Nah, kita ini belum paham tadinya ya, dan sekarang lah paham. Artinya lah nambah ilmu kita itu. Nah, apa konsekuensi kalau menambah ilmu? Ya, mengamalkan. Karena kalau bertambah ilmu, man isdada ilman wa lam yusdad hudan, lam yasdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya saja tapi tidak bertambah hidayah, dia bukan bertambah dekat pada Allah, malah bertambah jauh dari Allah. Nah, jadi konsekuensi menambah ilmu, menambah hidayah. Artinya dipraktekkan ilmu itu. Nah, coba malam besok itu habis maghrib sholat 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah tahu kan? Lah nambah pengetahuan. Nah, sekarang besok itu, tapi puasa besoknya. Hari Kamis itu puasa dulu. Malamnya habis maghrib, habis ba'diyah maghrib, sholat 12 rakaat ini. Niscaya diampuni Allah dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak daun kayu di bukit-bukit, dan dapat diberi syafaat orang yang wajib masuk neraka dari keluarga sebanyak 700. Kalau tidak sampai 700, berapa lah adik anggota keluarga kita yang wajib masuk neraka dapat syafaat. Nah, kalau malam besok itu melaksanakan dan besok itu puasa, artinya sudah dapat hidayah. Ya, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa huda. Siapa yang bertambah ilmunya tapi
tidak bertambah hidayah, dia bukan bertambah dekat pada Allah, malah bertambah jauh dari Allah SWT. Nah, jadi teskis itu. Malam inilah dapat ilmu, besok praktek puasa Kamis, lalu malamnya melaksanakan sholat. Gitu. Ya, jadi sabiqum bil khairati biiznillah ini sudah paham. Nah itu kita juga sebagusnya menurut sabiqum bil khairat ini menambah pemahaman-pemahaman hikmah dari yang diperintahkan Allah dan sanksi kalau yang diperintahkan Allah itu tidak dilakukan. Apa yang diperintahkan Allah? Melaksanakan rukun Islam itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Apa sanksinya kalau tidak bersahadat? Belum muslim. Karena rukun Islam itu pertama syahadat ya. Itu bagian dari iman. Ketika Rasul ditanya, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati? Yang ada dalam rukun iman. Antumina billah, percaya pada adanya Allah, wal malaikatihi. Malaikat. Tadi percaya enggak? Kalau 4 rakaat salat qabliyah zuhur, 70 malaikat, 70.000 salat bersamanya, dan 70.000 itu memohonkan ampun sampai malam. Percaya enggak? Tidak percaya kurang keimanannya. Wa malaikati wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah, bukan saja Al-Qur'an ya, termasuk Zabur, Injil, itu 4 kitab-kitab Allah itu wajib dipercaya kebenarannya. Wa rusulihi, rasulnya ada 25 yang wajib kita ketahui, termasuk rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Wal yaumil akhir, hari kemudian, wal qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala, takdir yang baik maupun buruk dari Allah. 6 itu dibenarkan dengan hati, terima, percaya gitu. Lalu ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah ikrar, berikutnya adalah wa amalum bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Tadi dilengkapi Allah 7 anggota badan itu, amalkan. Kalau dibenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, syahadat, tapi tidak ngamalkan, sholat tidak, puasa tidak, jadi apa dia? Fasikun, orang fasik. Orang fasik itu bergabung dengan orang munafik, dengan orang kafir. Kalau dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, tidak diamalkan, itu fasik ya. Sekarang diamalkan, diucapkan dengan lisan, tapi dalam hatinya tidak percaya, tidak yakin kebenarannya. Jadi siapa dia? Munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di lantai paling bawah dari api neraka. Jadi yang benar itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diikrar, diamalkan dengan perbuatan. Gitu. Salat wajib. Kalau tidak dilaksanakan apa sanksinya? Kalau dilaksanakan apa hikmahnya? Kan ketika Allah memfardukan sholat 5 waktu, Allah berfirman, "Iftaradat ala ummatika khamsu sholawat wa ahatu indi ahda man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Aku fardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang tidak melaksanakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Putus janji Allah masuk surga. Nah, zalimul li nafsi ini kadang-kadang meninggalkan sholat. Ya, makanya masih melakukan maksiat, dosa besar, mati sebelum bertobat. Kemudian puasa, sudah sholat kan puasa,
Nah, apa hikmah puasa itu? Puasa itu memproses untuk menjadi takwa. La'alakum tatakun. Kalau tidak puasa, tidak takwa, apa sanksinya? Masuk ke dalam golongan kafir. Karena di akhirat kelak cuma ada dua kelompok, kafir dengan takwa. Saja surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara ila akhir ayat. Berbondong-bondong orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang takwa itu dimasukkan ke dalam surga. Cuma ada dua di akhirat kelak, kafir dengan takwa. Makanya diproses oleh Allah setiap tahun puasa Ramadan ini targetnya la'alakum tattaqun. Kamu menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Nah, sudah sholat, puasa, sudah puasa, zakat. Apa hikmahnya zakat itu? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari orang kaya itu untuk membersihkan hartanya itu dari yang haram dan membersihkan hatinya itu dari sifat bakhil. Kalau tidak dibersihkan haram, 2,5% itu bi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang yang berpunya itu ada hak. As-sa'il orang yang minta-minta, al-mahrum orang yang tidak minta-minta tapi serba kekurangan dalam kesehariannya. Siapa yang tahu dia kurang? Tetangga dekat, keluarga dekat atau Pak RT. Nah, hak mereka 2,5% itu. Kalau tidak dikeluarkan haram. Kalau haram apa kata Rasul? Man akala matal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Jadi sia-sia puasa kita, sia-sia salat kita kalau tidak mengeluarkan zakat. Tapi ada nisabnya 20 dinar emas. Dinar emas itu mata uang dari emas. Kalau mau dirupiahkan, gramkan dulu. 20 dinar itu gramnya 91,23/25 gram. Kalau kita biasa suku 6,7 gram per suku, jadi 14 suku. Kalau dirupiahkan satu suku itu lebih dari 10 juta sekarang. Kalau 10 juta saja, 14 suku itu 140 juta. Nah, setiap 10 juta wajib dikeluarkan 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. 2,5 juta itu kalau dimakan haram. Sesuap saja 40 malam ibadah tidak diterima Allah. Nah, tahu sanksi itu, keluarkan zakat. Ya, kalau tidak dikeluarkan haram. Kalau haram, sholat kita 40 malam sesuap tidak diterima Allah. Puasa kita tidak diterima Allah. Nah, berikutnya haji. Apa hikmah haji itu? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada ganjarannya selain dari surga. Nah, nukar duit 36 juta dengan surga. Kan 36 juta biaya haji itu. Kalau dua suami istri jadi 72 ya. 72 juta. Beli istilahnya tanda kutip beli surga. 72 juta. Kalau bakhil, sayang 72 juta. Lah pajak Avanza second ini. Nah, gitu ya. Apa sanksinya kalau tidak melaksanakan ibadah haji? Tapi dia mampu malakaza dan warohilatan tublihu ila baitil haram walam yahujja fala alaihi ayamuta yahudian au nasranian. Apa yang sudah cukup bekal dan tunggangan untuk menyampaikannya ke Baitul Haram tapi tidak juga berangkat menunaikan ibadah haji lalu mati. Matinya itu mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani. No. Namanya baik muslim tapi matinya cara Yahudi atau mati cara Nasrani. Na'udzubillah. Nah, tahu, paham sanksi dan hikmahnya ini, inilah yang membuat orang istiqomah. Syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah taufik dari Allah SWT sehingga mudah saja melakukan amal-amal soleh sebelum wafat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wafta' alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah bersamaan dengan 24 Desember 2025 Miladiyah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustadz Ahmad Rahman Hanif SPD, dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz, serta dilanjutkan majelis zikir Rotib Saman yang akan dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian dzikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا حول ولا قوة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله، 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 سبحان الله.
سبحان الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.